kumsalo inavi lusaki chiribdi muchula ni sala katani kini namakupungu Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kami pisni India ga ko Manipur state la meitei mi kongo ku kizo mi kona agusha ki hipo ye itik tolomo kumu khatamla na ki wongno INC Indian National Congress kona India ga ko Prime Minister Narendra Modi ikona akipimi se ipi INC Indian National Congress kona itake pikiuno akhi mukula khizuna India ga ko Prime Minister Narendra Modi no Manipur state hipo la meitei mi kongo ku kizo mi kona agusha ki hipo ye tavena ke ipi akhalau piklavi ke mo Manipur state la meitei mi kongo ku kizo mi kona alau akum toshi agusha ve ki gongno President rule ye zage pei tha tu vai ipi ena ku ganguna meitei mi kongo ku kizo mi kona akum toshi agusha ve no PR President rule pei tha tu ve kila New India ga ku Prime Minister Narendra Modi na coach leve masai ipi Etake INC Indian National Congress mkono India ga ko Prime Minister villa Thimelaki injukiuno Manipur states la meitei mi kongo ku kizo mi kono agusha ke hipo ye adok shwashwe kemo ku gangono Prime Minister Modi no iti tolomo Manipur state hujuchemo kya ipi enjoy ipi ena Manipur state la President rule yeza pei thawe ke hipo lo India ga ko MHA Minister of Home Affairs sha ke Amit Shah na moral responsibility mako pumasai ipi ena tie INC mkono pi ipi etake panong no pikiuno Manipur state la agut she hutu ke glo ke ye India ga ko MHA Ministry of Home Affairs mkola ato sha ke Amit Shah na Manipur state hujukiulo pikiuno ni itake Manipur state la goto akiniushi idegna phe ipi timikto mo gizla putu hona pivekemo pana Manipur states hujuchemo vai ipi itake Manipur state la iti tolomo agusha ke hipo ye Amit Shah na ko chove ke wongna ke ipi Tigauna pali khipa akipimi sumasai ipi itake INC Indian National Congress mkono pikiuno Manipur state la agushi hipo tavepen ki gongno agushimi timiktomo India ga ko yipikana Manipur state la puve ke pushimo eno panungna agushina no ajeliktomo peithavemo ajipiu hakta kha kilo ye agushi hipo ye tavemo ke pushinani ipi eno tie congress mkola sakpeu laki Gaurav Gogoi na pe ipi itake asa ki teno pikiuno Manipur state la agushi hipo la aki kahave ke kogangno India ga ko Union Finance Minister Nirmala Sitharaman no huka krol chripungu ko to watsai ipi ena panong kim lak 10 kilo peithan ki gongno krol chripungu ena relief kem langwa ke ko gongno krol akhe ko to watsai ipi ena compensation huka krols ni re aki ka ke ko gongno ko to watsai ipi itake asa ki teno pikiuno India ga ko central ye pikana Manipur state la meitei mi kongo ku kizo mi kona agusha ki hipo ye angkalana taveni pi akpu shani ipi eno agushi hipo tavengna goka tipako kumse agushi gongna aveksa kshol veke ko kumse tsveni pi akpu shani ipi kuho meitei mi kona agushi hipo na adok shwa luke pusha ye ku kizo mi kona separate administration India ga ko ye pika launa kuche kiu hipo ye panong na itul venya ke pi itiveke no panong na agushi hipo ye taveni pi akpo shvai ipi ekimo ku kizo mi kona tamo na meitei mi ko sasa agushini pi akpo shani ipi India ga ku yepekana agushi hipo tavepen ki gongno Manipur yepekango meitei mi kona free movement ko hu tu vekiu lo ku kizo mi kona meitei mi ko panong ye la ilope moveno I gona large leve ipi agushi hipo la achipiu hakta shimono Manipur state yepekango meitei mi kona free movement hu tu vekiu gongno ku kizo mi kona national highway lage la kha vekiu gongno Senapati district la yege kluk to mo la kha vai ipi ena Kithe manbi national highway 37 ipi kiu lage yege kluk to mo la kha vai ipi ena ku kizo mi kona yege kluk tipako la kha vekiu ye atsala bidi shivai ipi ena ku kizo mi kona anemga khapu chekiu yege kluk la kha vekiu tipako ye akikihila akhek thu shoshani ipi Manipur state la naga galamia amkolaki meitei galamia ko saslaki shichekiu MNPF Manipur Naga People's Front IPQ mkono lusakhi chika khe salolono panongna ampe chikni amkolaki shilkiu kpo ikilwe ipi
Lusakhi chirkthu anigini sololo tribal media Sutsa Kithe no pikiuno Manipur state lo Meitei mi kongo kuki zo mi kono agusha kiulo Manipur state yepekango Meitei mi ko eno India ga khu yepekana HPO hakta kumu kahana class 7 kiu kapu siveno free movement hutuve ipi tilena kuki zo mi kono panong no kamo ke lo no largely kiulo security forces ushimi kono kuki mi kiptimi lakhi alkana vekapitiveno kuki zo mi totimi timil hop ngu show izave ipi tilena kuki zo mi kono panong nok tamo ke lo no indefinite shutdown shiveno alagi lakhave kyu gongno Manipur naga mim ko lakhi Naga People's Organization ipi ke kono warning kuki zo mi ko survive ipi etagi asa Kithe no pikyuno NPO Naga People's Organization ko hipo ye Senapati district la Manipur naga mim ko dolo kumsung na akijiu ke ipi panong na lusakhi ashigani sololono kuki zo mi ko show warning sikiuno sala namo Manipur yepikana Ayeghiqha do mukubidi dola kuki zo mi ko na indefinite shutdown sha kyu hipo khakemo ke pusha ye panong naga mi ko na kuki zo mi ko show I ko na agime sikya pushina ni ipi etagi NPO ko na pikiuno kuki zo mi ko na indefinite shutdown hipo sha kyu vechono timik to mo na I ko na aveksa solvai ipi ena panong na yegik lukam se la khave ki gongno timi kto mo na akhoto nemga kto mo ithul chemo vai ipi etagi panong na India ga khu yepika ngo Manipur yepika vila khunje kiuno Kithe na Meitei mi kongo kuki zo mi ko pela class pelo ipi khunje ipi etagi panong na pikiuno salanamo yepika na Meitei mi kongo kuki zo mi ko pela lusakhi chirkini ashigani tsololo Myanmar ga khu Tamu districts lo Myanmar ga ko People's Defense Forces galm kongo NSN kem kono akum to she alka kibe kile kiulo timi shege pungu tiveno timi pho pungu izave ipi eno timi shege pungu akhu ka habe ke ko dolo tim kuthuno NSN kem komi ipi eno NSN ke komi tim kuthu akhu ka habe ke ko dolo tim lakhi ye Captain Thiangjeng Liangmai ipi eno Myanmar ga ko Tamu districts lo panong na alka kibe kile kiu a tipo ye India ga khu guthu phigla a lakhi ke ipi eno tie India today north east sa Kithe no pe ipi issues ta Kithe he podo nong kam chishkim ti